Whafarere o Hiti FM ia Jack Bennett, mero no te pū Jeunesse et Sport. No reia tea, no ni ai te i hapipir ai ni ai hoi te prau no te tua tapapar ai ni ai te prau no te raau te ero. O ia mo, ua hamata mātou te i mhana toru, te whanhora no tap ito ia mātou, te whanhora no te ieho ia mo ohipa no pramaona, no te antidopage, te praraau te ero. Hea turu te parau no te ie mo hapipira? Me te iroa, me te paurua mahana tini mātou, whanhoa ia, tau apro, whanhoa, ana pōra, ua hari mātou in shot mahora, no te hiopa, te te mau maona, no te pē o te paira apopoa, no tāne, te mau heine, o tuhi a mātou, i nesho hoapai te tapura uhipa, no te whanhoa, te bera piti whanhora, te bera te mau prohia pe shapuro, nā rato ape, nā rato whanho paurua te ioa o te mau maona, no te protoa i a rato, e hupa e tupu. Te piti o tuha, tara ia te mau prohia pe nā rato pe hiopoa, apahi a rato te wahai hiopoa hia to rato, ta rato ma omha, musho, paurua tra omha, awhai hia whrāni. Nei rato te ie mo hapipira ere no te teinoa pupu maona, no te tātoara. O ia mo, no te tātoara o te mo maona, te waa, te tuera apopo, te bera hoi pū, te pū o te ao, i nei o tātou nei patitiwha, nā rato whanho. Nā rato pro ia mātou, hare utou hiopoa tra whanhora o te pai o te tuaro. Mi te tara apo mohuru, mohuru.